الفصل الرابع عشر كيرول سابو إنا يبونغول في الوسيلة نيوتين في جوكورغال دابغول هبا كورسبوندان كالله يؤمن المسلم جلون أقوم دينا بأن الله نعلا يحبهم ويدي من الأعمال إمور دي قول لدين أصلاحها كبولي مؤجدة مجيكو ومن الأفعال إمور دي قول لدين كدي أطيبها كبولي لابو دي مجيكو ويحبهم ويدي كانكو الله سبحانه وتعالى من عباده الصالحين إمور دي جيها مكو مؤجبين وأنه تعالى وأنه كانكو الله انتدب عباده وسبك إجياء مكو بين إلى التقرب إليه faade battagol mo kaka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala watta waddudi minhu e yidugol mo watta wasuli ilayhi e jokkagol e makko fa huwa kanko neddo juldon lidalika dum do fu sabu di do fu yataqarrabu o battoto ila Allah faade ka Allah ta'ala wa yatawassal o jokko ilayhi faade ka Allah bisalil a'mal sabu golleli makko mojjidin wa tibil aqwali e kongudi makko mojjidin fa yasaluhu ta'ala otoro Allah wa yatawassal ilayhi o jokko ka makko bisma'il husna sabu noddirgol mo de inde makko mojje wi'ete ismullahil azam wa sifatihil ulya e do sifaji makko towdi wa bil imani be e gomdingol mo kanko ne laado wa bi rasulihi ene laado makko wa bi muhibbati e yidugol mo kanko Allah ta'ala wa muhibbati rasulihi yidugol ne laado makko on wa muhibbati salihin yidugol mojjube ben wa ammatil muslimina yidugol dendanangal julbe hubutube ben wa yataqarrabu battora ila Allah ta'ala bi fara'idi salati sabu tottugol de do julde farilla wa zakati o do zakka farilla wa sawmi o do korka farilla wal hajji ngudo hajju farilla wa bi nawafiliha e nafiloji dido dimbaadi do fo no mari nafiloji kama yataqarrab wa no battorta ilay faade ka Allah bitarkil muharrimati accugol peji harmudidi wajitinabi e woditagol almanhiyati hadadi di wala yasallallahu ta'ala hara otorota ko Allah be yahin wala yasallallahu ta'ala hara otororali Allah bijahi ahadin sabu jahu goddo go min khalqi morde tagu makungo wono shay barki shaykhu jonno kel kari barki waliya jonno kel kari barki mawbe ben nokkel kari hara otororali Allah jahu goddo go wala bi amali abdin wa nasabu golle hay e goto e jiyabe min ibadi morde jiyabe makko be Allah barki ko nelaado fuluno kon ka gere badri barki ko nelaado wakkili ko gollani dina kan ko dum do woni taw sellata itti e sikkende barki norta golle Abdullahi Kala den ko Abdullahi Kala barki norta golle mun de o golli de kanko wiyata Allah barki ko mi wadi dum do kon barki ko mi jangi dum do kon barki ko mi huwi dum do kon barki ko mi tafsiri dum do kon Allah okra hunde kaari ma Allah danna hunde kaari an kadi ko golle ma mojje de ko de an kadi barki norta idi ko wadi laysa unali jahudil jahi jahu jon jahu on min kasbihi ko jiya dum e faggitande makko bi mana jahu jon jahu on to wonali gollal makko ngal o golli kanko won do tororde on wala amalu sahibil amal wonali golle jon golle den min amali ko jiya dum e golle makko kanko neddo fa sallallahu bi sakko torora den don golle aw yugaddimahuma o ardina de wasilatan o wada de jokkorgal bayna de hiya makko ka wallahu ta'ala eno do Allah tedo to don lam yashra usar inana libadi ji makko ben an yataqarrabu ilayhi de be battortamo bi ghairi amalin siwana golleli mabbe din wa zakati arwahihim e ruhuji mabbe laudidin bil imani wondude gomdinal wala amali salih golle moje wadhalika lil adillati naqliya wal aqliya at-taliya al adillatu naqliya dalilaji e gaddin kal qur'an awalan إخباره تعالى قم بتقول مكانك الله ذلك فيد بقوله سبو ماكو إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كماكو يا تقول يدين يكون قد مؤيدين وبانت كانك الله وفي قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وفي قوله ودخلناه من نادم في رحمتنا إنه من الصالحين وفي قوله يا أيها الذين آمنوا ittaqullahu li Allah batahu dabbon ilay fadaka makal wasilata jokkorgol wa qawlihi subhana alladhina ben yad'una diwon do rewde ben e hore mum yabtahuna hino dabbude ila rabbin fadaka jom bel wasilata battorgal dum ko yimbe mojjube wona be rewede ben tawa anda no rewede ko be wona halane ma sitayno andi kono yida weltora ayyum kombo mabbe agara buri battade wa fi qawli qulwi in kuntum sallatike tuhibbuna Allah fattabi'uni haray jokke lan yuhibbukum Allah Allah wa yaghfir lakum dhunubakum
وقوله جل جلاله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقوله تعالى ربنا جمعنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإسلام أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وفي قوله ولله الأسماء الحسنى كوني كو الله ودن إن دمو يو njane faduhu biya ɗaɓɓiteɗe tororommo ɗe hey sa joɗike ɗe inɗe Allah no waali a joɗodi e nga albasal ma e ɗi bakkatuji ma e nde ande ma e nde nawnare ma e ɗe lette ha ɗum ronki iwde ma faali ronki heɓade ɗum ko hajuma non haray a jogike peɗagañori wombo si wona ɗum yiɗa wawi ɗaɓɓutude ɗe inɗe Allah tororamo ɗe ko heña o jaabinanayma ko heña o jaabinanayma konto wonɗen nam wadaru alladhina terteɓen yulhiduna wonɓe oñade fena fi asma'i fi inɗe makko ɗen so juzawna arayɓe yoɓe ma kanu konko ɓe laati yamalun wa qawli fasjud juulan wasjudu juulan Allah waqtaribi ɓattoɗamo saniyan ikhbaru rasulihi kumpotugol nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam an dalika fi ɗum bi qawlihi e mako mabɓe inna allaha no Allah tayyibun ko laaɓuɗo de fala yaqbalu o jaɓata kadi golle wo kuugal wo konngol wo illa tayyiban sona ko laaɓi kon wonu wowlowo konngol laaɓugol gollowo golle laaɓuɗe ɓornotoɗo coñci laaɓuɗi ñamowo ñamete laaɓuɗo Allah ko laaɓuɗo besiɗo o yiɗa salte ta wonu saltuɗuɗo ko wowlowo konguɗi moƴƴi ta wonu wowlowo konguɗi bonɗi kanuɗi tata sa woli yimɓe ɓen udday noppi sabu ko haalaji ɗin boni kon ma sa woli yimɓe ɓen tamay kine sabu ko hunduko ma ko luuɓi kon wata waw non Allah falaka saltejo wona debbo wona gorko Allah ko yiɗi ko aden besiɗo aden sasumanijo aden ñanjojo ko ɗum welata Allah. wa fi qawlihi ta'arraf ila Allah andu to Allah fi raka e fewndo yajama fewndo taypiji ɗin fu non ok andu to Allah ɗo ya'rifuka kan kadi andi to yama fi shiddati fewndo sattende kono an a torike imamu ɓen du'a wo a torike du'a wo a ɓante juuɗe ɗen waɗuɗa du'a wo fewndo satti ken fewndo tata hewti ittuka yitere a yitere ŋaaɓike ko ɗon tun an waɗata du'a si woni iwi kadi lanni a joɗike non Allah jaɓata ɗin du'aji a wonay du'otoɗomo fewndo ka newi hara hunde a mapaki hunde a hula toroɗamo ɗon dumoɗa e toragol ɗon sattay tun aw sa torike mo kadi haray ɗon kadi no newi konto wonɗen ka hadis naam wa fi qawlihi fima yarwihi fi konko filli rabbi ko yetti jom makko subhana ko ɗum wiyete hadisul qudusi fama taqarraba ilayya abdi jiyaɗa on ɓattorali lam bi shay'in hunde ahabbu ilayya ɓurande yiɗede ka an mimma aftarattuhu alay hande o huwata ɓuri nde o gollata konko mi farle hoore makko foti ko julde foti ko korka foti ko zakka foti ko hajju wala yazal abdi jiyaɗa on serata noon kadi yataqarrabu ilayya mo ɓattoralam bin nawafili ɗi nafiloji ɓawo timmini farilla on hatta uhibbu ha mi yiɗa mo few ko andi gollen ko gonga sa ɓattorimo farilla on to haraymo welti kono sa watti nafiloji ɗin haraymo ɓuri weltade wa fi qawlihi fima yarwihi an rabbi e nder mako maɓɓe ko ɓe ƴetti filliɓe yetti e jom maɓɓe azza wa jalla wa in taqarraba minni shibran so tawi woni an jiyaɗa on aɗa ɓattorilan embere cuɓal taqarrabtu ilayhi wa in taqarraba minni so tawi woni kanko jiyaɗa on o ɓattorilan shibran cuɓal ataqarrabu ilayhi min mi ɓattoraymo dira'an sogonal wa in taqarraba ilayya so ɓattorilan dira'an sogonal taqarrabtu minhum min kam mi ɓattoraymo ba'an kuulal ɗum ko yeru darde ko ɗum wiyete kuulal wa in atani so tawi woni o arilan e on acca yakke torsu ko jogi ɗen kon ala yiwde moƴƴa ko ɗum watta si ɗen faytidira ka tawoni sikken ko toɓɓere wotere o andi toɓɓoy koye no fanɗi no jogindira wa in atani si tawi woni o arilan yamsihi mo seppude ataytu mi araymo min kan har wala tan haramido dogude wa fi qawlihi fi hadisi ashabil ghar ari e yewtere makko fi ɓeɗo yimɓe fammere nde andi qissa on en addaymo no juutiri no timmiri noon tiska riyadu salihina on ɗaɓɓitoya tafsir men omo waɗɗe on ka riyadu salihina ko ton qissa on juuti timmi tis ɗo ko ɓucca seeɗa
alladhina ben intabagat be hippino alayhim hore mudum as-sakhratu fetere den kander fammere idi tawassala ahadum tumande goddo e mabbe battorno Allah be birri waliday ko diggani yuma makko e be makko kon wa thaniya dimmo on kadi battori Allah bi tarki ma harrama Allah ta'ala sabu accugol kon ko Allah harmini wa salisu tatab on kadi torori Allah bi raddi haqqin sabu jonnutugol haqqe sabu jonnutugol gebal ila mustahiqi faade jeydo gebangal on faade jeydo haqqe on ma atan niyyati wondude le ne ugol dum lahu wonande jeydo on ha duda ba'dan qala ba'dhum li ba'd baawo yoga e mabbe innani yoga baawo be uddama kafan mere don yoga e mabbe he do mi al solution ko yaltinta en do se ona unzuru yo got kala e mon daru amalan salihatan golle mo mojje ko golli amiltumuha de gollan don lillahi fi Allah har ko fi Allah mi ko don non nambara woni fadu wallahi biha tororon Allah den don lalla no gasa kanko yo farrijuha o ittay hayre den an ko me gaay modon yalton on say fada be tori Allah got kala e mabbe wata wassalu be jokkori Allah golle mabbe mojje den oda dum da no yewtirden no Allah wadi honu fa farraja anhum as-sakhra on say Allah itti fetere den e mabbe wa kharaju be yalti min al-gharib e kafa mere salimina ko be hisube kono an e der ngurdam madan do fayda amiji toto ha sa hebi sifa sattende mola nande ko hondum barkinorta Allah a andita ko mojjere honde tawde ko jandunde waɗanɗa goɗɗo hara ko fi Allah na fi yo mante na fi yo yoɓe na fi yo huwani goɗɗum a joɗoto mijitoɗa ɗo ha ko boni hon ɗum fewditanima waɗgol tale sa waɗi a hulayo ando hiɗa andi ɗo andotako si a waɗi a hula kadi si andike goɗɗo waɗ mi mana na fi kulol wata ando na fi kulol wata nange na fi ɓa a watan wadde bonen ta ko accirɗamo ko sabi Allah an a joɗoto mijitoɗa e nder gurdam maɗan a heɓata parce que kala ka woni don bone on antum bone on tun tay ala huletedo si wona Allah a huway ko tuma letata hay goto ala mo hulɗa don si wona Allah accira bone on sabu Allah don ka tororda Allah Allah tayma Allah mi accuno hunde kaari nafi kulol ta goddo yi'a nafi kulol goddo ko fiima Allah wadana hunde kaari ma ittana hunde kaari o wada Allah tayma Allah ko mi wadanno kaari nde nyande ma ko mi walluno kaari nde nyande ma ko mi ittanno kaari do nde ande nde nyande ko fiima mi wadiri wadanan dum do ma ittanan dum do o waday kanko Allah subhanahu wa ta'ala kono honto marda dum wa fi qawlihi as'aluka mi torike ma Allah wa fi qawlihi alayhi salatu wa salam no are ma ko ne laado be maki aqrabu ma yakunu al-abd ande jiya don ka burata laataade don battagol min rabbi immorde joyi makko wa wasajidun ko stawi himo sujji fi qawli as'aluka allahumma Allah mi tororima bi kulli ismin kala inde huwa laka tawnde ko ande wodani sammayta bi nafsaka nde innirda horema aw anzalta ma jeppindande fi kitabik aw allamtahu ma andindande ahadan goddo min khalqika immorde tagumango aw ista'atharta be ma battindirdande fi ilmi al-ghaibi e gandal wirningal aw ista'atharta be ma dun subidande burnudande bihi e mayre fi ilmil ghaibi gande wirnide ta ko ton burnudande waddande indaga ka mada ton mi tororima de do fo mi landorima de do fo mi noddirima de do fo sabu ene de sikka ko de inde capande jeena e jeenayi de holla dan datun hino windi e defte ene de sikka ko dun ton inde Allah de la no ton inde Allah kadi harana de do tororima dun do fo anta jalal qur'ana azima rabi alqalbi nde waɗata nde ɗo alquranare teddunde welaye wonki ankin setto wonki ankin ta ko nde wonki ankin hawjanta ko nde wonki ankin habboto wanura sadri e annora ɓernde anden wajala e husni e mawnugol sunoji an ɗin mi mana hara sunoji an ɗi objectif ji an ɗin fo andeji an ɗin fo ko fiinde wadahaba hammi wa ghammi e iwgol suno angon e suno angon wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam laqad sa'ala hada bismillahil azam o do torori Allah inde Allah teddude den alladi den inde ma su ila bihi Allah tororta ko de illa atasiona okkay e wa fi qawli sallallahu alaihi wasallam sabu ma kunne laado wa ma du iya bihi o torortaake de do illa jaba siona jabato dum ko tayne laado nani sahabajo go no torora Allah inde go jeyande ismullahil azam ne laado makki aw o torori Allah inde do Allah tororta ko nde do hunde siona okkay o landortaake nde do inde siona kanko Allah o jaboto
yo Allah andi en den inde eto den anden den inde eto den anden den inde nde on sahabajo tororno Allah nelaɗo tigi mo wowlirta jiño jooɗi inni awa o aaden ɗo o ɗimmojo mon ɗo o wonɗo waddi o du'a ɗo o torori Allah inde nde tawata a torortamo nden ɗon si wona o jonnete eto ɗen anden nden. Salisan ma warata ko on ko joli min tawassulil anbiya e jokkorgol annabaɓen fil qur'anil karim e nde ɗo alqur'anare teddunde wa an tawassalahum e nde ɓe jokkorta kadi e kana wa anna tawassulam e wonde jokkorgol maɓɓe ngol kadi kana laatike bi asma'ihi ta'ala inde Allah den o sifati e sifaji makko ɗin wabil imani e gomɗingol maɓɓe ngol iman maɓɓe wala amali salih e golle maɓɓe moƴƴe ɗen walam yakun laataki bi gayri dhalika ko hina ɗum ɗon abadan ha hande ɓe jokkorali Allah ɓe barkinorali Allah si wona inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin e golle maɓɓe moƴƴe ɗen. Fa Yusuf seede hino ɗo annabi Yusuf alayhi salam qala o yewti fi tawassulika jokkorgol Allah o inni rabbi jomiyan qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith a okkilan laamu a jannilan firo koyɗi ko fatira andi ɗum ɗon ko golle makko ɗen no golle makko ɗen o torori Allah ko ɗen o barkinori bi mana gandal makko ngal e annabaku makko ngu fatira sama ɗandi kanu sinkiɗo kammulɗi wadde len ɗum ɗo ko sifaji Allah ɗin ko ɗin on ko barkinori ko ɗin o torori anta wali kan giɗo am fi dunya wal akhirah mi torkema tawaffani wara musliman hara komi julɗo wal heqini immindinalam bis salihin wondude moƴƴuɓe on yi o toriki Allah kono ko inɗe Allah ɗin e sifaji Allah ɗin ko ɗum ko torori. Wadun nun hino ɗo jollingil ngil ko bon jollingil ngil mi mana ko fanda wona jeyɗo ngil on ko wonduɗo e maggel on ko annabi Yunus qala inni la ilaha illa anta subhanaka laɓal wodanima sena e wodanima la rewteɗo sona inni min kuntum latke min zalim jeyaɗo e toñuɓe ya fala wa Musa qala on kadi makki rabbi jomi inni min zalamtu nafsi faghfirli ya fala faghfara la Allah yafimo wa qala inni min utubi rabbi molori jomi wa rabbikum e jommo wa Ibrahim no annabi Ibrahim wa Ismaila annabi Ismaila ɓe ɗo ɗiɗo kaɓe darni suudu kaban ɗum ɓe gayni kono ɓe waɗuno ɓe barkinori golle maɓɓe ɗen qala ɓe wi rabbana jomi taqabbal minna jaɓanme innaka antas samiul alim. Wa Adam hino ɗon baba men Adama wa Hawwa e nene Hawwa ɓaɓe bonni ɓe noddiri Allah inɗe makko ɗen ɓe turimo qala ɓe inni rabbana jomi amen ayi ko inde Allah zalamna anfusana men to ñoore amen goy wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Al adillatul aqliya dalil e itta ɗon ka haqqille awalan ara nun ɗum e ghina rabbi yundinagol Allah alɗugol Allah waftiqarul abdi e hatto jingol jiyaɓen ka Allah ɗum ɗo fu amrun ko fiya kadi yagatadi ñawo an yatawassal al abdu nde jiyaɗon jokkorto ka Allah alfaqiru baso o ila rabbi faade ka Allah alghani patron jo o azza wa jalla kayyan juwal abdu fiyo o ɗo jiyaɗo daɗu alfaqiru baso addaif lowɗo fiyo daɗu mimma yarhabu immorde konko huli wa yazfara o heɓa o yeɗo bima yuhibbu konko yiɗi wa yarhabu leɗɗi fimu. Saniyan adamu wasagol ma'rifatil abdi andugol jiyaɗon ma yuhibbu rabbu konko Allah yiɗi tabaraka wa ta'ala wa ma yakra e konko Allah anya min al af'ali immorde golleli wal aqwali e konguɗi amru ɗum ko fiyake e gatadi ñaawo anta ko naral wasila e ko ɗum woni nde laatoto jokkorgal ngal mahsuratan ko ɗum woni ko ngal mbadinangal ko ngal howangal ko ngal renangal fima shara Allah e konko Allah shar'ini wa bayyana o ɓangini ɗum kadi rasuluni la makka ɓe min o walin immorde konguɗi tayyibatin laaɓuri wa amalin saliha tufal ɗino golle aw agwali ma ɗum konguɗi khabithatin ñidduɗi wa amalin e golleli fasidatin bonɗi tujjutana buɗɗino woɗɗite watotura ko acce. Salisan tataɓum ɗum kawnu laatagol jahidil jahi jahu jon jahu min gayri kasbil insani ɗum jeeyaka e faggitande neɗɗo on ɗo du'ade on wala min amali yaday jeeyaka kadi immorde golle ɗe golleri juuɗe makko ɗen amru ɗum ko fiyaka yagatadiɗe no ñaawa Allah yatawassala bihi wonde o taw jokkorɗum ɗon ilallahi ta'ala ka Allah towɗon yo ɗaɓɓutu ko golli kon e ko wowli kon li anna jaha shakhsin
sabu non no jaahu neɗɗo go ma noni wono o woniri ma on ko feere firete nan li anna jaha shakhsin ma sabu non no jaahu neɗɗo noni wono o way ko ɗum woni ma on noni wono o way wa mahama kana e noni wono golle ɗen laatori aziman ka mawnugol noni wono golle ɗen mawniri la yakunu ɗen ɗon ɗe wonata e qurbatan ɓattorɗe li shaksin akhara neɗɗo go'o yataqarrabu biha ɗe o ɓattorta ɗum ila llahi ta'ala faade ka Allah wa yatawassalu sakko o jokkora ɗe sakko o ɓattora ɗe ka Allah ɗon on andi en wuminkino to woni ɗon andi enen pullo Fuuta tigi no inni gandal baba hirsanta ɓiɗɗo ka si woni gandal baba ma ngal hirsanalima ko gandal goɗɗo go hirsanayma c'est-à-dire ko firi gandal baba hirsanta ɓiɗɗo ale goy fi baba ma jangu non imamu mi waɗirtama ɗum imamu a janga fi baba ma jangu non ministre mi waɗirtama ɗum ministre a janga fi baba ma rewi Allah naadimo aljanna Allah naadirtama an kadi dewal baba maɗa ngal en faami ka a ko non kadi la même chose karamo ko ma esirawo ma baba ma nene ma ɓiɗɗo ma ɓeygu ma modi ma ɓe gollata gollal ngal foppu haawi moƴƴugol mum ngal Allah yiɗi yarli dara Allah tawima Allah baba an huno hunde kaari tawima Allah nene an ɗoftino baba an waɗana hunde kaari a luppi a tardi a ala hendade ndewde ko nene ma innata tawima Allah mi ɗoftino modi an par ce que ko kanko ɗofti ko wiyata ko Allah tawima Allah mi to anno nene an ɗaɓɓutu ɗin tawima Allah mi to anno baba tawima Allah mi yankinani ke modi am ɗoftike modi am tawima Allah nene an ɗoftike baba an ko ɗoftare ma nde ɗoftirɗa nene ma nde nde ɗoftorɗa modi ma nden ko nden yaltinta yo bandirawo ko wano noon an kadi musidɗo an gorko modi en faami ka Allahumma ya Allah Allahumma si wona tun illa idha kana si wona si laati qad amila bi jawarihi untigi golliri tere makko ɗen aw malihi ma jawdi makko ndin ala ijadi jahin e dow wodingol jaahu sahibil jaahi jon jaahu on fa inda dhalika wa on say si tawi ko an golliri tere maɗen ha jaahu on heɓi ma ko an finansiri jawdi maɗa ndin finansi jon jaahu on o yangi o ɗaɓɓi jaahu on kono ko an woni mo finansude ha jaahu on heɓi awa ɗon fina an jeyi jaahu on ɗon lahu hino wodani mo kanko neɗɗo mo jeya jaahu on ma dama o finance no fiyo jaahu on heɓo hino wodani mo himo mari droit an yas'ala Allah bihi nde o tororta Allah fiɗen ɗon golle fiyon na kanko gollide lenno sabu ɗen ɗon asbaha ɗe wonti min kasbi jeha ɗum e faggitande makko wa amali yada e ko golliri juuɗe makko ɗen in kana si o laatike qad amila bi dhalika ko golliri ɗum wona yingo nafiɓa feere Allah ibtida'an li wajhi Allah tay ko fi ɗaɓɓirgol yeeso Allah ngol ta'ala wabtiqa mardati e ɗaɓɓugo yarluye makko explication fiyo en ɓeydu famude masalan ko an finance o l'école yo o jangi ha o gayni ko an finance oɗo jannowo o janni ko an finance ko ɗum woni nde ɗo julirde nde darna ko an finance oɗo o hajjuyi andina an hajju ngur na an jeyi a andi o mo finansuɗa jangi ko jangi kon ma mo finansuɗa jangi ko jangi kon andi so darike himo jangirde ngal gandal o wajora ngal gandal o hulira Allah o rewira ngal gandal andina golle ma kono ma dama ko an finansi sabu ko finansuɗa kon no selli haray hande kadi ka torora Allah ɗum fiyun parce que a andi an finansuɗo goɗɗo on o waɗi hunde nden e kanko waɗɗo hunde on fotta baraji kono ray goto kala e mon hino mari ton o ɗa tororay Allah barki ko wakkili yangi ɗaɓɓi kon ma waɗi an kadi a tororay Allah barki ko finansuɗa kon famike ka andi ɗon golle ɗen ɗe wonti golle ma kono ko tawata wona ɗum adem ma yidali ha hande waliyu nokkel kaari akhi ma cheikhujo nokkel kaari akhi ma ɗum nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma yidali ha hande joɗagol ɗo inna barki on wawa wonde akhi ma barki mawɓe men barki mama soro an kaari fi tun no andano mama soro ma ko kelluɗo ko fewuɗo ɗum ko dufugol haqqille mum ɗen muɗa non ɗum ko ɗaynitagol non
accen ɗum finen ƴoƴen e ka dina ndaari no finirɗen ƴoƴirɗen fiiɗa ɓere men ndek ndaari no finirɗen ƴoƴuɗen hande anduɗen technique ji no aduna on yarata awa ƴetten nden ƴoyre men e ngal pinal men e kil hakkil men etilisen ɗum ɗon kadi ka dina musidɓe julɓe wallahi en ɗaynidirta ko be wolidiranen gonga hay si tawi